Rich dad, poor dad. Aye dong book maber loyo kiwilogo. Pilwenyi kom chan. Ano konya Chamson. Ajuli kalwenyi kom chan. Niana matine. Book madong be loyo kiwilogo. Pilwenyi kom chan. Kilwoni rich dad, poor dad. Idea madit loyo weng book enemy. Aye ni lo chan. Ke middle class pegging up poko asset ke liability. Lulonyo wilo asset. Ento luchan ke middle class gi wilo liability kun gitamuni enuni asset. Rich dad poor dad ko wako dano lonyo wilo go la pore pe. Asset obero jema meri chana mere jebani. Biachara ngom yen mai pero le mai gwako ngej pram medi kere mai tiu ki chene dir mo ko ken mutaka matiu chene ento liability jemu jalo chako mon nyal mapol mutaka mai roene kere mera mere pek mo mere lok oil lok taya bekeli chene mo ken en liability. Jamu chalo TV, smartphone, jamu chen na cham. Luchan pegin yo poko asset ke liability. Gewilo liability kun gitam ni enu ni asset. Ano konya Chamson, jere YouTube ino lwenye komchan liking, subscribing, commenting, ana po tutorial.